Bakunzi b'ikiganiro cy'ijambo ry'umunsi, reka mbifurize umunsi mwiza w'amahirwe no guroranirwa. Uyu ni umunsi twaremewe w'umugisha wo guhimbagwa n'umwami wacu Yesu Kristo. Ndabakunda nyene mubara mukurikirana ibiganiro byacu. Yesu abahezagire cyane. Bakundwa, buno munsi reka dusange rino jambo ryanditse mu gitabo cy'Izahishuwe Yohana. Muri aya matorero indwi Yohana yandikiye nakuye mu itorero ry'Isarudi. Isarudi, turavugane ku itorero ry'Isarudi, ubuzima bw'itorero ry'Isarudi, icyo Yohana yavuze ku itorero ry'Isarudi. Wewe ni kukuramwe cyangwa njewe ishaka kuduhindura ubuzima bwacu twigiye ku bw'itorero ry'Isarudi. Igice cya gatatu umurongo wa mbere haravuga ngo, kandi wandikire umumarayika w'itorero ry'Isarudi uti, ufise impwemu ndwi z'Imana n'inyenyeri, aravuga ibi ngo, ndazi ibikorwa byawe, kuvugwa kuri muzima ariko warapfuye. Abisarudi ubuzima bwabo bw'umwuka, ubuzima bwabo bw'Imana bwari bwarapfuye, ariko kandi ibo bari bazi ngo ni bazima. Yohana arabandikira arabwira ngo mwabisarudi mwe, naho muvuga ngo muri bazima ariko mwarapfuye. Hariho version nasomye iravuga ngo mwapfuye mugihagaze, mwapfuye mugihagaze. Umurongo ukurikira ukavuga ngo, gira ube maso, ukomeze ibisigaye bigira bife. Hari ibikeya bari basigaranye, nutaba maso navyo bigira bife, kuko y'Imana yanje. Haleluya. Mwene data, ndakwifuriza ikintu gikomeye, ndakwifurije gukora ibikorwa byiza, ukazosozera urugendo rwawe kuri ino si neza, ukazoja kubana na Yesu, ukazoja kubana na Yesu. Yababwiye ngo, gira ube maso, ube maso, ukomeze ibisigaye bigira bipfe. Hari ibisigaye bike biri muri wowe, ube maso. Nutaba maso n'ivyo bisigaye navyo birapfa. Umurongo ukurikira ukavuga ngo, niwibuke rero ingene wakiriye kandi wumvise, ubyitondere, wihane mukundwa uri kurankurikirana. Ikintu kikugoye nasenze ngo Imana igushoboze kucihana no kubwira burundu, wihane. Nuko rero nutaba maso, nzoza nk'igisuma, nawe ntuzomenya igihe nzokubira, ntuzomenya igihe naje, nzoza nk'igisuma. Bamaso mukundwa w'itorero ry'Isarudi, nawe uri kurankurikirana. Ntabwo rino jambo riko yabwira abasarudi, ko yabwira wewe naje. Bamaso, haleluya. Ariko ijambo rikomeye cyane nakunze muri uyu murongo, ariko ufise amazina makeya y'Abisarudi batanduje impuzo zabo. Nakwifurije ko muraba naho umeze gutyo, hariho abantu bakeya Bisarudi ngo batari baranduje amazina yabo. Amazina yabo yari mu gitabo cy'ubugingo. Ndakwifurije ngo izina ryawe ryandikwe mu gitabo cy'ubugingo. Hariho abantu bakeya Bisarudi batanduje amazina yabo. Nibo bazogendana nanje bambaye impuzu zera kuko bibabereye. Amen, amen. Bazogendana nanje kandi bazaba bambaye impuzu zera. Kubera iki? Kubera birababereye. Babayeho batanduje imyenda yabo, amazina yabo. Haleluya. Ariko mfise amazina makeya y'Abisarudi batanduje impuzu zabo, nibo bazogendana nanje bambaye impuzu zera kuko bibabereye. Haleluya. Birababereye, bazogenda bambaye impuzu zera kuko bibabereye. Sifa kwa Yesu Masiya. Ndakwifurije nawe kuzambara uyu mwambaro wera, uzohagarara imbere y'umwami wawe. Ndakwifurije nawe kuzoba muri abo bantu batanduje imyenda yabo, batanduje ubuzima bwabo. Amen. Uri n'ugutwi niyumve ico mwema abwira amashengero. Kasubire ku murongo 5. Unesha azokwambika ariko impuzu zera, kandi sinzosibanganya izina ry'uwo mu gitabo cy'ubugingo. Haleluya. Ndakwifurije ku izina ryawe rizo mu gitabo cy'ubugingo. Namba, kandi nzokwatura izina ry'iwe imbere ya Data n'imbere y'abamarayika. Nzokwatura. Haleluya. Yesu asifiwe sana. Nzokwatura izina ry'iwe imbere ya Data n'imbere y'abamarayika. Ndakwifurije ngo izina ryawe Imana izorihamagara imbere ya Data n'imbere y'abamarayika.
Yesu ni wavuze, Yohana ariko aravuga ngo Yesu azovuga ngo dore nzokwatura izina ryawe, nzoguhamagara imbere ya data n'imbere y'abamarayika. Ndakwifurije ku izina ryawe nawe rizohamagarwa. Haleluya. Hari indirimbo turirimba ngo mu gitabo cy'ubwami handitsemwe amazina ibya Abeli na Enoki, Aburahamu na Mose, ngo cyanditsemwe n'abahanuzi intumwa 12 ngo nababohowe iryo zina, ngo mbega naje waranyanditsemo, ngo mbese mwana w'Imana nawe, mbega nawe izina ryawe ryanditse mu gitabo cy'ubugingo. Ndakwifurije izina ryawe byandikisha mu gitabo cy'ubugingo, kandi ubyandikisha uno munsi ugihumeka. Nta muntu uzogusengera waragiye ngo bagusengere ubyandikisha ubu nyine ugihumeka ukigenda, andikisha izina ryawe mu gitabo cy'ubugingo. Oh haleluya. Unesha nzokwatura izina ryiwe, nzomuhamagara imbere ya data imbere y'abamarayika. Ndakwifurije kunesha. Oh haleluya. Uri n'ugutwi niyo vizo mbwema bwiye amashengero. Haleluya. Abasomye igitabo cy'ingenzi, igitabo cy'umugenzi, hariho umugabo uri mu kazitiro, Mukristo ariko aragenda bahura nibaza ko bari namwizerwa ngo bahubana umugabo mu kazitiro yikingiranye cyane, ababaye yijwe afite umubabaro mwinshi. Mukristo arabaza ngo uriya muntu ameze kuriya ninde? Mukristo ari kumwe na muvuga butumwa, uriya muntu ninde? Aramwongenda umumazi ukuri mu kazitiro kubabaye niki? Aravuga ngo ari ibintu bitatu zanshikiye mu buryo n'ubuzima. Ikintu cya mbere, naretse kuba maso no kwirinda. Kuba maso no kwirinda narabiretse ngenda uko nshaka. Icya kabiri, nakundiye ukwifuza kunjanye yo kugomba. Ukwifuza kwinosi kwanjanye yo kugomba. Icya gatatu, nirukanye umwuka wera, nirukanye mwemu yera, nihamagarira Satani. Ibyo bintu bitatu nibyo bituma nyugaraniwe hano. Aramubaza, ndufite ibyiringiro byo kuvayo, ibyizigiro byo kuvayo? Aravuga ngo yayi ndi ngaha muri karo kazitiro niko nugaraniwe. Mukundwa uri kurankurikirana, reka nkubwire, wirinda bino bintu bitatu zashikiye uyu mugabo wo mu kazitiro. Ibi bintu bitatu uzirinde mu buzima bwawe. Ikintu cya mbere, wirinde ube maso. Naretse kuba maso no kwirinda. Wirinde kandi ube maso. Naretse kuba maso no kwirinda. Icya kabiri, nakundiye ukwifuza kwanje kunjanye kugomba. Ndiwemerera ukwifuza kwawe kose okujanye kugomba. Oya. Icya gatatu, nirukanye umwuka wera, nirukanye mwemu yera, mpamagara Satani. Ibi nibyo bitumye nugaraniwe hano. Hari abantu Satani yugaranye kubera ibyifuzo by'abajanye bigomba, kubera birukanye Imana muri bo, bahamagara Satani. Hari ahantu bugaraniwe. Mu izina rya Kristo Yesu ndagusengeye ngo Imana iguhe kubomora akazitiro ugaraniwemo. Haleluya. Wandikisha izina ryawe mu gitabo cy'ubugingo. Ntiwemerere ibyifuzo bibi ko bikujaniye bigomba. Ntiwemerere ko Satani aza mu mutima wawe. Tumwemerere. Nta bubasha afite ku buzima bwawe. Imana yacu abicubahiro cyinshi. Haleluya. Mukristo yageze kwa nyumba nziza, asanga y'abakobwa batatu. Umwe yaramubashije ngo niki gitugutera kuja muri urwo rugendo, niki gituma uje Siyoni? Hari ibintu bitatu yavuze zankoze ku mutima, ndakwifurije nawe. Yaravuze ngo nzobona umwe yabambwe ari muzima, nzobona umwe yabambiwe ibyaha byacu, nzobona umwe wakubiswe ku bwanje, nzobona umwe. Haleluya. Oh haleluya. Bakivume ku bwanje, ndifuza kuzamubona Yesu. Ndakwifurije kuzabona Yesu nawe. Icya kabiri, igituma ndikunda Siyoni, nta rupfu rubi Siyoni, nta mubabaro ubi Siyoni, nta mabaro ubi Siyoni, nta kuburanirwa kubi Siyoni. Isiyoni ni igihugu cy'abizera. Haleluya. Ndifuza kuzoja Siyoni. Icya gatatu, nzobona umwe nkunda kuruta abandi, nzobona umwe nkunda kuruta abandi. Haleluya. Hari udukunda kuruta abandi. Ababyeyi babasha kugukunda, inshuti zawe zashaka kugukunda, ariko umunsi umwe bakaguhemukira, ariko dufite udukunda kuruta abandi. Uwo ni we Yesu. Haleluya. Ndakwifurije kuzobona Yesu. Ndakwifurije umunsi umwe kuzobona Yesu. Paulo yabwiye Timotheo, unagwanye intambara nziza yo kwizera. Nazigamye kwizera kwanje gisigaye mbikiwe igisibo cy'ubugingo. Ikamba ry'ubugingo yamaraso jewe, ngona bazokunda gukiranuka bose bazohabwa ikamba ry'ubugingo. Ndakwifurije kuzobona Mwami Yesu. Ndakwifurije izina ryawe uryandike mu gitabo cy'ubugingo. Wandikisha izina ryawe mu gitabo cy'ubugingo.
Amen. Wirinde bino bintu bitatu byashikiye umuntu mu kazitiro. Wirinde ibi bintu bitatu. Uzirinde. Wirinde ibyifuzo ndibikujana iyo bigomba. Tuwirukane mpemu yera nguhamagara Satani. Komeza urugendo. Tuzaje kubana na Yesu. Haleluya. Tuzobona umwadukunda. Tuzobona umwadukunda kuruta abandi. Haleluya. 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 Mwirinzi n'umukobwa wo muri iyo nzu navuze kwa Nyumba Nziza mu gitabo cy'ingenzi. Umukobwa witwa Mwirinzi ngo yabaje mu Kristo. Aramubaza ngo uribuka ibiza bigushoboza kunesha runo rugendo? Niki kiza bigushoboza kunesha? Aravuga ngo iyo nibutse ibyabaye ku musaraba numva ndemenye. Iyo nibutse ibyo nari mfite ariko ngeze ku musaraba umwami Yesu kabinkuraho. Haleluya. Hari indirimbo zivuga ngo ndashima umusaraba, ndashima yamva nziza, ariko cyane cyane ndashima umwami Yesu. Haleluya. Amen. Hari igitero kiza kivuga ngo kugeza ubwo nageze ahantu heza cyane hangiriye umumaro ntazibaga igukundi. Ni yeke ni ku musaraba. Ahantu heza cyane hangiriye umumaro ntazibaga igukundi ni ku musaraba. Iyo nibutse zabaye ku musaraba, iyo nibutse umwambaro nambaye zanumva imbaraga zo gukomeza urugendo. Bere data, hari Satani ari twari twikoreye, hari ibyaha byinshi zari bituruhije, ariko ku musaraba Yesu yaraje aradupfira kugira ngo tubohogwe. Cya kabiri, iyo nibutse huzu nari nambaye ubucafu, ariko ngeze ku musaraba umwami Yesu arambika izindi mpuzu zisha. Haleluya. Iyo nsomye igitabo niko nagendana umuzigo w'igitabo zanumva no komeza urugendo. Bene data, mureke babwire, ndakwifurije kuzabona Yesu, ndakwifurije mu izina ryawe byandike mu gitabo cy'ubugingo. Mu byahishuwe havuze ngo mfite amazina makeya y'abisarudi batanje impuzu zawe. Ndakwifurije kuba muri abo bantu ntiwanduze impuzu zawe uzabone Yesu. Umwami Yesu agumugisha. Ndakwifurije ko umunsi uzova muri ubuzima uzotahiye kuzobana na Yesu. Nyuma yewe n'ubuzima, nyuma y'ubuzima bwose urimo hari ubundi buzima, kandi ubwo ubutegura ugihumeka ukugenda ukivuga. Dusengane nawe. Turifuza kuzakubona Yesu. Haleluya. Uduheze gutegura urugendo rwacu rwo kuzobana nawe. Haleluya. Yohana yanditse ngo hari abantu bakeya b'isarudi batanduje impuzu zabo. Turakeneye kuba muri abo bantu mwami. Tugwana intambara nziza yo kwizera. Haleluya. Bavuze ngo sinzogira isoni zo kukwatura imbere ya data n'imbere y'abamarayika. Ndifurije uyu muntu uri kurankurikirana, ku munsi uzatura izina ryiwe imbere y'abamarayika. Nifuza ko tuzobana mu gitaramo cy'ubugingo. Haleluya. Hari umunsi tuzoja kubana nawe. Haleluya. Hari umunsi tuzoja kubana nawe. Hari umunsi itorero rya Kristo rizoja kubana nawe. Ndasenze natura rino jambo, uyu muntu uri kurankurikirana azoje kubana nawe. Urakoze mukunzi wacu Yesu, ubane natwe, shobora kibi cyawe mu izina rya Kristo Yesu. Amen. Ndakwifurije kuzobona Yesu.